sini YTF ni General Secretary sini barang takuk James jadi orang semua tu introduce kaya mana bagi. Tapi bisnes ke kami maru sini joto media friends norong di cai tu Mumbai norong bersumai baksa kemudian ayah hang korot hanggai norong bersumai Choba mana bagi waktu satu salbrum norong sin logi tu mungkin norong semua Choba norong bela kami maru. Tapi kami maru sini joto warriors TW ni president bono bahame maru TW ni joto dignitaries YTF ni joto warriors the promoter ni joto warriors and even especially thanks to sini honorable MLA Sir Bishijit Koloi, honorable MLA Sir Pathanla, honorable MDC Sir Ganesh, honorable EM Madam Dolly, the honorable sini MLA sini Barong Sir Manav Devarma, honorable MLA sini Madam Nandita Devarma Riyang, sini MLA sini Sir Sanjay Mani, Barong bahino sungai baksa tini waktu yo joto pura kisi kaya sini tini ne of movement yakaba sini of mass protest against DM of Bumuti district or jaga thang bai na bele pai pli hang bai bong na man sini di seng YTF pro tabu bai ke seng YCAM press meet khai tu thangai 26 and aban sai sekang wesel 31 and tini te wesel seng afur bo sawo tumung no government of Tripura sini district magistrate bini bagai kuna action nayan kangkai sing 2nd June sing joto office shutdown khair namai abo sing tini joto gumutini entire offices joto mani bebajana shutdown khai kya tala rakhaise and this is not the end omo paithe gya omo just sengro phaise abo menang sau sing nijibo samia paithak bom hai no government of Tripura takbo 30 jora tabuk 40 jora kuno initiative na ko kuno government kuno order fair ko tak saksa I don't know bo jaga kachai to mabo khoraksa DM ni bagai tini wate joto no asik wati kabango tini joto sini wari so choba khaima tamni bai tini asik important mo haina obani kulo tamatom region tamatom government of Tripura ni tamatom haisi and tini khoraksa pano YTF ki promoter TW no kare ঠিক আছে LUP জিতেন্দ্র চৌধুরী তাই নিয়ে কংগ্রেস সুজিরাই বর্মন সাকা বাট সিনি অ্যালায়েন্স যে তোমার গভর্নমেন্ট তোমার বিজেপি নি খরচা জনজাতি মুঠানের নট এ সিঙ্গেল পারসন দে স্পিক অ্যাবাউট ইট খরচা পান কক্সাই ওয়াই যতন বুকু মুথুমজা আবন মাইনা বরনি কোনো আইডিওলজি করে তিপ্রাসনি কোনো হামজামানে করে বুবাগ্রাটা হামজামাকে তিপ্রাসনা বাইকে হামজামে বার বুবাগ্রা সিনি যত তমানে এসি আবন মাইনা সিঙ্গম টিনে একদম ক্লিয়ার মেসেজ মানকা যে government of Tripura tumu no mone action nai ang kang kai sing totally saj nai tabu sing mono tai 7 din jora nai tai 7 days tangi ni tabu wati jora kisa government ni je kono procedure choli phan manu NDRF the flood damage andi je kono tong ang kai 7 din jotisto mono somoy nai 7 din e bising tumu no kun khaime ang kai Tripura has to every district every offices যেকোনো শাটডাউন খাইয়ে রোড ব্লকেজ চেন্নাই এন্ড ত্রিপুরা তাইসা 2019 নি যে করোনা ভাইরাস যে লকডাউন মাহাই আমহাইনা দি চান্সেস দং হাইছে মোস্টলি চান্সেস দং এন্ড গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা বিজেপি গভর্নমেন্ট সঙ্গমনো সানানি মুচুঙ্গো সং অ্যালায়েন্স খাইयो সং অমিত শাহ হোম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া সিনি প্রাইম মিনিস্টার অফ ইন্ডিয়া নরেন্দ্র মোদি জি বংনো সং मान सम्मान रेस्पेक्ट दुबे संपर बाय अलायंस के सिनी tripartite agreement plus agreement ni bole संपर बाय अलायंस तो and government of Tripura tomono अलायंस तों ततै borok सुमे इंस्टॉल खाने नायो हंके give them let the government give a gazette notification हाइसे borok कैसे notification तिकर दि सुंदर government नाया सुंदर तो नाया हाइसे amgai please government of Tripura take this matter very seriously otherwise we will be bound to take such step bas kango ekdom brihotto andolon haise koto nisete kotor sobang nai mo 2019 ni corona virus je lockdown mane abu Tripura unai ke isa haise abu afru sentago sawo afru na TWF na YTF na T promoter amno daito tahan
afro chayata hantum ini kebangman news CPM ni bang Facebook page soba sunukha omo bomti andolon proses santongai CPM 25 ta boss otongmani nor sunori hoka abuk television nor jibon man Tripura power of idea imang pan tamu dihaise abo Tripura bekhawo minus 1 suksa khaise because tabuni generation Tripura आज जोरानी Tripura yang nong ni आज CPM flag lang tete ye inclub jindabad le Tripura tama tang si amani ko khasana musu CPM no and ko ekta news channel to Tripura likewise what we have seen to tell you jemon headlines Tripura hailo emon ke communal issues namai to mutab Tripura sob samay no communal abo especially sin joto media sonang sana news when it comes to anything protest संख्या बनी बिरुटी खाया इसे संख्या बन नारो बांझी Tripura से ने आपने तो खाया सिनी प्रोटेस्ट तिनी DM गुमोटी डिस्ट्रिक्ट ने जेबिनी behavior ना संपूर्ण हुआ इसे and in future if any of DM disrespect our representatives from Tripura Mota we will not tolerate and संगाम कुछ दिनों digest खाएगा बस कंगा अपन बस संगाम दी समय इसे जेकुनो DM जेकुनो video जेकुनो सीने केवल representatives of my such untolerable behavior not use खाएगा okay YTM TWA Tripura Mota सिरिंगा चुप तोंगला सं Choba KHAINAI अब सं फुलुगु नहीं से सं जे लुकरों साका 26 तारीख को सं तालारने मीन सुनाई by hook by crook कैसे अब टे कुनो दिन excuses करे second जुना सुनतीनी दिहादिया सं फुलुगु कैसे and बस कंगो government of Tripura honorable chief minister all matter no jodi ne serious concern na ya kang kai bus kango it will affect like coronavirus lockdown in Tripura entire state sin tini age wo sausan gumoti district sini effect la omo sipai jolo by effect nai south of effect nai khwai of effect nai unokoti north dolai everywhere after effect nai after sini suno dakto sini chayani suno taman sini so amona sini bage final request amoni pore na government is khnagala guli order no santai kirilia kubi ko sanata kai YTM bro sila ni khorang guli ni khorang no kirilia amoni bayang sanani mu chungo domong no om hai behavior tur khangkai please don't let us to take such step which was never happened in Tripura singapore bayang sanani mu chungo om bele serious bong ni bagai serious apa nam chini bagai serious aja abu ni bagai ang barbar sawo government of Tripura no khoroksa DM by the tongnai na entire Tripura sa by the tongnai who is more powerful than you all aja abu mai ang sungnan muzong tongno domuna mai ke khaya ngai we will be bound sung 26 tarik tini sombar kaini sombaro sung o andol khani ni chances to aja apurbo sungta ya sini joto dignitaries जो representatives MLAs MDC by discuss करने में बीच में sini protest है चंपी नहीं चंटे कैसे अबुनु की मांग खासे सुनिश्चित किया रहो जे Tripura मत था Tripura दे ताबु Tripura मत था बाबा Tripura सनी कॉकटेल टेस्ट तक कॉक साइट तो बोबा ग्राबा ने ताई Tripura सनी बाई कॉक साइट तम तो Choba अमन होना है सी वाते शातुं नोबार फेरंग जेकुर समय Choba KHAINAI बाई प्रस्तुत रेडी तो उनका अब उनका बुबाग्रानी वारियर सो बुबाग्रानी सेंकरक जिलो अब उनका Tripura मत नहीं पेदे YTM TWA बखाई से अब संग टोटली क्लियर कट नो बहाई से तिनी कबांग मा अब मैं अंग थासिंग सावजे तिनी कबांग मा BJP जनजाति नि जे लीडर्स तोंगेरो बर सक्संग नि सिबिस बर नाइक्राय हम क्राय नै बर तिनी बुबाग्रा कायसा मीडिया न्यूज अनुसंधान होइते बार हंसा पुरो खरब से पक्ति सका आपरो YTM थांग प्रेस संग आपरो FIR कॉपी रियु आइसे तांग आपरो के नंग तोंग नंग खामिया अब मैं अंग साना नायो बी try to be first ni जाति ना हमजा ने चेष्टा खाइ जाइसे पॉलिटिक्स ना हमजा के पॉलिटिक्स ना कुन दिन बासी गरा नंग जिनी दुखु कष्ट परो कमफ्रो नि बरो नन नि बस कांग बाजावना हाइसे BJP खाइदा CPM खाइदा अब मैं आं टोटली कक सानाय BJP फन खाइदे CPM फन खाइदे तो फला हमजा रे दो फनी कक सादि Tripura सानि बै सामु खाइदे MLA सुदि ब्राइ बरमन खम दिसे दंफाजे अबा हाके एलायंस पॉलिटिकल पार्टी रो
Borse tabu haike really protest pada nang toka ke bor ruling by yakati hati tesa kipili ke pong totally hazu drama sih ini toka abno tam sanam su si tabu to kubikok sangan thang kai tamu Congress tamu CPM jes panam di even BJP pandi bor ni tabu jot tem se kirimani bekau kiriman hajar tipra mot haise bor ni bai kirimani ke tipra mot ni kiri jabo abon bai bor tabu tipra mot no bor attack ma khaine haise sing barbar sabo if I'm not please here sini Congress ni MLA sini Mr. Sudhir Barman no khani or through media one of the sansan mo chungo we are not here to make happy to the government sing bonor khushi khaine bai to ya we are not here in the alliance to make the happy of BJP government in Tripura we are here for our Tripura accord which was we signed by government of India not with the BJP government by government of India in New Delhi under the leadership of Home Minister and Prime Minister, not with the BJP government, it's with the central government. Symbol by say accord sign kai pay. Sini accord na semman sugo abo implement untung ba online domong na implement yang kai. We are ready to withdraw from the alliance government now, today, tomorrow, in future. Ta kaisa kok saka belai mo saja khajar mo saja ka patawo kaisa ke chigoro kaisa gas be saka nei emla sudre borman saka tipra matham jota saja ke tokane amar ta kaisa brief dikhabo ang suna namu suna MLA Sudhir Barman Tripura second ni bai besit person positive tong zefro Tripura second sign kai pro besit person support kai abo bonon mas na isi CPIM zara kola patani sane sine agreement na tui rono whether it is from CPM Congress just mana haisi tamni baru tini Tripura mathana kola pata agreement san kai BJP alliance government tongi bor wancho kintu bor ki kukubu ni Tripura sani ekono support kai yongke Congress tongi bana nung sadi haisi Tripura sa ekon implement ma khane kok sadi bongna CPM no sadi Congress sadi but bor sagla a ekon mana purke bor buka dug kle jana haisi bor na sadi you please tell Sudhir Barman Jitendra Chaudhary, leader of opposition, to support our agreement which was signed by government of India. Bongno sadi assembly kokti sagin sadi Tripura mothani agreement before implement kane sungin sadi boro rights to maisi. Kintu sungya boy media phai kok saman kai abo kaisa public na blunders nam maisi. Kaisa public na hoiran isnaman che abo tekunu ya clear message bupagra Tripura sana hamjang masai kewa Tripura sa hamjang maya abo guarantee.